Kublai shibun api parlok brok baju pet kersannya kini nasional mau benar. Te parlok brok mentang wan ra HP pentip sepi ya kerja lakai football ke bahedu hapo West Kazi listrik. Ha kabala tip hukum ka invitation knockout football tournament arjar play arjar pausau balapan ya jaga New Nongstoin Sports Social and Cultural Club Hamadan Snong New Nongstoin. Dan menta kan ni tournament kala poi syaka quarter ke bakhadu ha ka baga quarter ke basau quarter final ke basau ha ka baga jingila kai kan long ha kan reuterik benai ba arjar pausau kemudian laisai ke singi ba sio ha Nongstoin eni lakai dan en yakun kini ki arteli ki tim ki barat ba ki baklain bor ba na po nong ba shillong ha ka baga shillong la jong kan kun persa ya ka MLP Police kemudian ka Meghalaya Police haka ba laisai ke singi haka por arbaji no phai si ke ya kun kan long ha pedeng ka Shillong la jong FC kana kun persa ya ka Meghalaya Police kemudian MLP kemudian laisai ke singi haka por arbaji so ha parlok baro ki ba juan pej barbor ya kana ke jila kai football ke ba hedu apa Nongstoin haka ba laisai ke singi ke quarter final ke bakhadu hak ba kini ki artli ki tim kin yakun persa ban yakni ya ka semi final haka kumbangi latip ba ka Shillong la jong kala yurung ka quarter final hak ba kala penlim ya ka Manipur AFC Manipur bat ka MLP pat kala penlim ya ka klub napo Kolkata ka United FC kemudian baru artli ki tim ki tim ba klain bor hak ba kala penlim ya ki klub napo Barjala ki klub napo Manipur ba napo West Bengal te kemudian kini ki atlet tim ki ba klain bor ba hak ni ka tournament kemudian laisai ke si kini kini bandrung syaka semi final tengah kepat ya pi baro ki parlok riu football jong ka thain Nongstoin baro hi baro kawai so bawan ban pej ban aji kersan ya ka sport club tak ba pensiu ya ka bayrung hadu Chispa San Pautingka kemudian Chispa San Pautingka ya kini tiket bayrung jong pi en pen ya kai lan en pen kalanosip hak balar pi job ya kan ne ka ya kalanosip pen yo ya khusnam ne ka biscuit hak ba kinong pen ya chin sa ya pi hadu lightly ki price dan tawan kanang hak te ga sngi la chai ga sngi Hamadan Snong New Nongstoin ya kerja kun quarter final ka ba ibang ba hadu kata-kata ha ka ba baro artli ki tim ki ba klain bor ba di sawan kenang laisai ke singi hapo Hamadan Snong New Nongstoin ban sakia ka ne ga jingila kai mar banga kermen ba ka ne jel kai ka long ba itanat ba ha ka ba ka Shillong la jong ha ka jing pe jong ka de ka klub ka ba klain bor ba ha ka ne ka tormen Henry ha ka ba ka MRP ru ka de ka klub ka ba klain bor kumta baro artli ki tim ki ne tunju bor laisai di sawan ban pe ban sakia la jong ya ka ne ga jela kai mar ba ka ne ga jel kai ka long ba itanat ba laisai ke singi hapo Hamadan Snong New Nongstoin ditang kene ke blai shibun laisai ke singi reuterik menai ba arjar pusau kan yakun kan ne ga dia kun ka khadu ha ka quarter final banyak ni rong simi teknik artelim ki barat ba na po nong ba Shillong kublai shibun